Sí. Minsan ko tabala kasi pero sinta. Pero cantaba en this ave. Nos den otra sesión de On the Move, disfrutando de cosas, su dulce paisaje, quality time con los gente na. Disfrutando. Cheers, ladies. Cheers. Ando basta sa hope yan na dasi. Cosa aqui basta des un long weekend aqui. Yes. Vai chill kan Kung songs under kang imasya po siya. Yes, na Corsão nós temos suerte conosco por vai roupa lugar, roupa tiki gasto. Contame, ladies, que tu você tá assim para distrair ou temos mais tempo? A mim mesmo me gusta vai beach. Me gusta vai beach, pero você aqui como pensa para nós assim, vai Christopher. Ito ba? Midang ko sa sila kikre. Ako na sim ka na comienzo na Christopher libo ka man? Kung tigi din cosgrave? No, que bantop. Subi, ando anoche. Kasi madali ako verdade por subi. Okay. Anoche. Mira, 13, ando 3 na. Yudami ladies que na. In the meanwhile, nos to enjoy agad the beach. Sí, pero ahora que hope yan na dasi sa. No, ooh, girl, you're shining like Fifth Avenue on time, man. They don't make it like it used to. Never gonna stop. No, ooh, pretty baby. This one man, I'm going crazy. The way you see the hoop play. When I just wanna make you smile, I want you like my car. I want to kiss like rain and give it all I'm off, girl. Every way you write a song for you like this. You over my head, I'm out of my mind. Thinking I was born in the wrong time. And one of a kind, living in a world on plastic. Baby, you're so classic. Boa noite. Meu nome é Steven, Daniel. Meeting, vamos sacar no 16. Meeting 20 anos, 4 anos. Face, vocal. Hope great. Pinay. Matches them. Danke, danke. Ando ting mas katsa de mo kami ko da kanta o peta. Minha mama canta, pero tem tono. Para não vai escutar você, mano. Não lume da papi. Verdade. Não, pero por allá não tem família por acá. Ano kita bom meta na ang artistiko. So bata base ka ora ki Sí. ni bata deng hype. Sim, mira tem hype. Mira tem hype no momento aqui, pero mira beijo com focus real me mes. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. It's too late to say sorry now. Oh, I'm sorry. Pero kung certas na kita medaloy pa man sa mong ladies night. Sinda conversa. Sim, ando sabihin ko topic din bo. Let's nang hawak mo ba television? Pwede naman eh. Size? Dengan the size? Ako na. Pero bastante quiere. Estas influencias se hablan. Kami si Kagere. Piano pa may mes? Size does matter? Of course. Hey! Hindi ko duda mes. Ano ba responder? I can size does matter. Ami the hardest song. I'm sorry. Sorry.